Komeje gukurikira gahunda za kinyamateka ku mbuga nkoranyambaga zacu zinyuranye, wo gukurikira kinyamateka kuri murandasi kinyamateka akadomo rawa, wo gukurikira kinyamateka ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko X yahoze ari Twitter ni kinyamateka, nawo ukurikira umuyoboro wacu wa YouTube kinyamateka. Ni ibintu byinshi, ibiganiro byinshi tukugezaho, na makuru menshi anyuranye by'umwihariko amakuru ya Kiliziya tukugezaho. Uyu munsi turi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma muri paruwasi ya Rukira, aho twagiye gusura umuryango w'ababikira bisunze Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu kugira ngo tuganire ku mateka y'umuryango, ibikorwa bakora, ubutumwa bakora, dore ko n'umuryango umaze imyaka itari mike mu Rwanda kuko wahageze mu mwaka wa 1996 nyuma gato ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Bivuze ko mu myaka umaze hari byinshi umaze gukora, by'umwihariko ubutumwa bwabo babukorera mu burezi ndetse no mu buvuzi. Mu burezi bafite amashuri abanza, bafite amashuri y'incuke, bafite ishuri ry'incuke ndetse n'ishuri ry'imyuga. No mu buvuzi bafite kandi ibigo nderabuzima bakoreramo by'umwihariko kugira ngo bite ku buzima bw'umunyarwanda. Muri iki kiganiro tugiye kugirana na bamwe mu babikira bo mu muryango w'ababikira bisunze Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Turaza kuganira na Sister Agnes, tuganirire ku bijyanye n'amateka y'umuryango, washinzwe ryari, washinzwe n'abandi. Turaza kwakira kandi Sister Stella, umuyobozi ishuri ry'incuke n'ishuri ribanza rya Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, nawe yatuganirire ku burezi baha abana, umwana w'umunyarwanda by'umwihariko mu mashuri y'incuke ndetse no mu mashuri abanza. Siwe gusa, dore ko turi buze no kwakira Sister Egidia, umuyobozi w'ishuri ry'imyuga naryo ryisunze Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Ni ishuri ritanga uburezi ku by'umwihariko ku mwana w'umukobwa, aho bigisha imyuga ku bana b'abakobwa banyuranye bo mu Rwanda kugira ngo bafashe umwana w'umukobwa kugira ngo yisange ku isoko ry'umurimo hanze ahangaha, bityo ubuzima bwe burusheho kuba bwiza. Reka nere kwizimba mu magambo, ahubwo mfate uyu mwanya kugira ngo nakire Sister Agnes ari urebuze gutangira atubwira ku mateka y'umuryango w'ababikira ba Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Ikaze kuri wewe wakoze subscribe kuri chaîne ya YouTube ya Kinyamateka. Uyu ni umwanya mwiza, wa mwanya tubategura ibiganiro byinshi bigiye binyuranye kuri chaîne yacu, aho tubabwira amateka, amakuru yo muri Kiliziya Gatolika, amakuru ku miryango inyuranye iri muri Kiliziya Gatolika. Uyu mwanya rero, uyu munsi turi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, aho bita Irukira. Twagiye gusura umuryango w'ababikira bisunze Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu kugira ngo batuganirire byinshi kuri uwo muryango, ese washinzwe ryari, n'ibindi byose ukeneye kwibaza kuri ku muryango w'ababikira bisunze Tereza w'umwana Yezu. Nkuko mubibona rero, ndi kumwe n'umubikira hano, mwatangira mutwibwira. Murakoze cyane Felix. Nitwa Sister Agnes Murekatete, umubikira mu muryango wisunze Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Murakoze cyane Sister Agnes Murekatete. Rero twasuye umuryango w'abihayimana, ntabwo twatangira ikiganiro cyacu nta sengesho. Niyo mpamvu ngira ngo Sister mutwemerere mudushyire imbere y'Imana kugira ngo dutangire ikiganiro. Murakoze cyane. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Shimwa mwami wacu, ratwa kwisi hose, Yesu ganje mu buzima ijabiro. Mwami wacu reka tugusingize mu ndirimbo no mu mudiho. Shimwa mwami wacu, ratwa kwisi hose, Yesu ganje mu buzima ijabiro. Turagushimiye dawe Mana yacu, tugushimiye kudukunda,
tugushimiye kutwitaho, tugushimiye n'ibyiza byose uhora utugirira, tugushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kuko turi mu rugo runo rw'isunzi mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Tugushimiye umuryango w'Abanyatereza Sisters wahaye kiliziyaho impano. Turagushimira kongeye kuduhuriza aha ngaha kugira ngo tuganire byinshi ku muryango w'Abanyatereza Sisters. Turagusaba kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro, byose ibivugirwa aha ngaha biheshe Imana ikuzo ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Tereza mutagatifu umwana Yezu, Dusabire. ku izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Amina. Mase murakoze kudushyira imbere y'Imana no gutuma iki kiganiro twizera ko kiri bugende neza. Twizere ko mwatangiye umwaka neza. Yego, twatangiye neza. Hano rero nk'uko nabivuze ni Irukira mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma. Umwihariko wa hano Irukira ni uwuhe Mase? Umwihariko Irukira haba ibitoki byinshi. Tugira ibitoki byinshi cyane. Yego. Uwaza rwose yazanye imodoka ye yacyura umuzigo cyane rwose. Murakoze cyane. Ubwo rero umuntu wese uzatemberera Irukira ntazasubira i Kigali, ntazasubire mu kandi gace atajyanye igitoki kuko batubwiye ko hano haba ibitoki byinshi. Reka rero twanzike ikiganiro cyacu nk'uko nari nabivuze, tugiye kuganira ku mateka y'umuryango w'ababikira bisunze mutagatifu Tereza w'umwana Yezu cyangwa se Sisters abatereza Abanyatereza Sisters. Yes, murakoze cyane. Mase, wenda twatangira mutubwira mu incamake ku mateka y'umuryango w'Abanyatereza Sisters. Yego, murakoze. Umuryango w'Abanyatereza Sisters ni umuryango washinzwe na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu yifashishije intore z'Imana arizo Musenyeri Francis Xavier Lacruchère hamwe na Padiri Yuriki Bosha. Aba bombi bakaba yarayoboye diocese. Yego, yarayoboye diocese. Aba bombi bakaba rero baraturukaga mu gihugu cya Canada. Yego. Bari mu gihugu cy'Ubugande ariho bakorera ubutumwa, ariko baraturutse mu gihugu cya Canada. Nko mu bihugu byose bya Afurika, nk'uko twakiriye inkuru nziza Yezu Kristo tuyigejejweho n'abamisiyoneri, no muri Uganda rero niko byagenze, ndetse ari naho Padiri Yuriki Bosha na Musenyeri Francis Xavier Lacruchère bakoreraga ubutumwa bwabo mu gihugu cy'Ubugande. Ubwo rero Musenyeri Francis Xavier Lacruchère yari umwepiskopi uyoboye amadiyoseze 5 yo mu Bugande. Yego. Babyitaga Rwenzori Vicariate. Ubwo kuvuga Rwenzori Vicariate nuko yabaga ari amadiyoseze menshi bahuje, noneho akayoborwa n'umusenyeri umwe. Yego. Ubwo ni muri urwo rwego Musenyeri Francis Lacruchère yari umwepiskopi wa Rwenzori Vicariate. Rwenzori Vicariate yari irimo Mbarara, irimo Fort Potro, irimo Kabare, irimo na Hoima. Ubwo rero umunsi mwine nk'uko abepiskopi bagenda basura amaparuwase yabo, asura paruwase yitwa Virika. Virika ni paruwase iri muri Uganda, muri Fort Potro, diocese ya Fort Potro. Ubwo nyine yasuye iyo paruwase ya Virika, Padiri mukuru bagirana ikiganiro. Padiri mukuru we paruwase yitwaga Yuriki Bosha nk'uko nabivuze, aganiriza umwepiskopi. Rero mu kiganiro bagiranye yaje kumwereka ikibazo bari bafite mu gukora ubutumwa bwabo nk'abasaseredoti, kuko icyo gihe abasaseredoti bari bakiri bake, ntabwo bari benshi. Ubwo muri iyo paruwase ya Virika bari abasaseredoti 3 gusa, kandi paruwase ari nini bishoboka. Ubwo rero bituma
abasaseredoti bagira imbogamizi y'uko bari bake bigatuma badashobora gukora ubutumwa bwabo uko byari bikwiye. Yego. Ubwo rero padiri mukuru Yuriki Bosha ageze icyo kibazo nyine ku mwepiskopi wari wamusuye, anamusaba ko kugira ngo icyo kibazo kibe cyabonerwa umuti yashinga umuryango w'abihaye Imana kugira ngo bajye bafasha abasaseredoti gukora ubwo butumwa. Yego. Ubwo rero icyo gitekerezo cyiza cya padiri Bosha Musenyeri Francis yaracyakiriye kandi aranagishima. Mu mwaka w'1937 nibwo baje kwegeranya itsinda ry'abakobwa 30 berekanye ibimenyetso by'uko bashaka kwiha Imana. Yego. N'ubundi babashyira muri iyo paruwasi ya Vilika, hanyuma batangira kubigisha ibijyanye n'ubuzima bwo kwiha Imana nk'uko igitekerezo cyari cyatanzwe. Yego. Ubwo rero padiri Bosha, padiri mukuru wa Vilika ubwo n'ubundi niwe wafashaga abo bakobwa kubigisha ibijyanye no kwiha Imana. Yego. Ubwo rero barakomeza mu mwaka w'1942 abo bakobwa 10 muri bo bakoze amasezerano yabo ya mbere yo kwiyegurira Imana. 10 muri ba 30. 10 muri 30. Bakora amasezerano yo kwiha Imana. Ubwo birumvikana abandi ntibashoboye kuyageraho bitewe n'impamvu zitandukanye. Ngo ni umuhamagaro. Ni umuhamagaro. Ubwo abakobwa 10 nyine baza gukora amasezerano ya mbere yo kwiha Imana. Ndetse mu mwaka w'1958 baje gukora amasezerano yabo ya burundu. Yego. Icyo gihe wenda birumvikana ko umuryango wari warashinzwe 1937. Yego. Aribwo bakobwa batangiye mu byita novisiya. Yego, batangiye hari novisiya. Yego, batangiye wenda umwiherero bashaka kugira ngo barebe koko ko baba muri uwo muryango. Yego. Uwo muryango rero warabonye izina. Wari waratangiye ari abanyatereza. Oya, izina ryaje hanyuma. Yego. Yego. Ntacyo twakomeza noneho mugakomeza mutubwira nyuma yabo 10 bamaze kujya muri uwo muryango wakomeje gukura ute? Umuryango wakomeje gukura. Ariko wenda tutaragera kuri iyo ngingo nagiraga ngo mvugiye kuri abo wenda abakobwa bashoboye kugera ku masezerano yabo ya burundu kuko abo 10 bakoze aya abo 5 mu 10 bakoze aya mbere. Ariko 5 ni bakoze aya burundu. Ngo bivuze ngo umubare n'ubundi warakomeje uragabanuka. Yego. Ubwo 5 bashoboye kugera ku masezerano yabo ya nyuma ya burundu tubafata nk'intwari mu muryango wacu kuko urumva nibo baduhaye fondasiyo. Abo rero muri bo harimo uwitwa Sister Maria Makitilidis Akiki, yari yaravutse mu mwaka w'1908 akorana amasezerano ya mbere tariki 2 z'ukwa kabiri 1942 kandi aza kwitaba Imana tariki 30 z'ukwa 9 1994. Yego. Uwa kabiri yari Sister Maria Anna Abgori, yavutse mu mwaka w'1910 akora amasezerano yo kwiha Imana tariki 2 z'ukwa kabiri 1942 aza kwitaba Imana tariki 25 z'ukwa karindwi 1978. Yego. Uwa gatatu yari Sister Maria Majera Abgori, yavutse tariki 12 z'ukwa 11 1912 akora amasezerano yo kwiha Imana tariki 2 z'ukwa kabiri 1942 kandi yitaba Imana tariki 19 z'ukwa 8 2008. Uwa kane yari Sister Maria Honorata Atwoki, yavutse tariki 16 z'ukwa 5 1915 amasezerano yo kwiha Imana tariki 2 z'ukwa kabiri 1942 yitaba Imana tariki 6 z'ukwa 8 1993. Yego. Uwa gatanu rero niwe Sister Maria Xaveria Abgori, yavutse tariki 2 z'ukwa kabiri 1916 akora amasezerano yo kwiha Imana tariki 2 z'ukwa kabiri 1942 kandi aza kwitaba Imana tariki 31 z'ukwa 5 2010. Yego. Abo rero tubafata nk'intwari mu muryango wacu kuko nibo batangiranye nabo. Yego.
ndabyumva bose bamaze no kwitahira, bose baratashye. yego. uko nicyo narimbajijeho icyo cya mbere, mwaje izina Abanyatereziya ryaje kuza gute? kubera iki ari ryo ryaje? kubera iki ryo ryaje? ni ukuvuga ngo mu mwaka w'1923, yego, umuryango utarashingwa, wari utarashingwa, yego. Tereza Mwana Yezu yagizwe umuhire na Kiliziya, yego. hanyuma mu mwaka w'1925 Tereza yandikwa mu gitabo cy'abatagatifu. hanyuma amateka atubwira ko Tereza Mwana Yezu na nyuma y'urupfu rwe abakristo batangiye kujya bamwiyambaza, yego, ataranashyirwa mu gitabo cy'abatagatifu. baramukunda cyane, baramwiyambaza cyane kenshi. ubwo rero urumva muri 1925 yari amaze gushyirwa mu gitabo cy'abatagatifu, yego. batubwira ko muri iyo myaka nyine yari akunzwe, abantu bose, isi yose izi Tereza Umwana Yezu Mutagatifu. kandi urumva nyine ni muri iyo myaka n'ubundi umuryango washinzwemo, yego, kuko washinzwe 1937 n'ubundi urumva imyaka ni muri ya myaka. ubwo rero urumva na Musenyeri Francis Xavier Lakurusheri ntabwo yagombaga kujya kure y'uwo mutagatifu wari ukunzwe, wari indashyikirwa muri icyo gihe. bituma rero n'ubundi nawe ahitamo umuryango yari amaze gushinga kuwegurira Tereza no kumugira umuvugizi mukuru w'umuryango yari ashinze. ari nayo mpamvu rero nyine umuryango yashinze yawise The Daughters of Saint Teresa. yego, mu dukubo dukunda kwandikamo DST, Daughters of Saint Teresa, the Child Jesus. noneho rero kubera ko iryo zina ryasaga nkaho ari rirerire ukuntu ritakorohera buri muntu wese kuba yarivuga, bahita barihina baravuga ngo Banyatereza Sisters. ariko bituruka kuri Daughters of Saint Teresa of the Child Jesus, abakobwa ba Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. twabihina Banyatereza Sisters. naho ngaho izina ryaturutse. yego. murakoze cyane. noneho turacyari mbibutse ko turacyaganira ku umuryango w'ababikira bo mu muryango nyine wisunze Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu, cyangwa se Abanyatereza Sisters. mbibutse ko turi Rukira nk'uko nabivuze. uyu muryango 1937 warashinzwe, abakobwa batangira umuhamagarara ari 30, havamo 10 bakora amasezerano ya mbere, 5 nibo babashije gukora amasezerano ya burundu. waje kwaguka ute? wagumye muri Uganda? hari ahandi wagiye? byagenze bite? yego, murakoze. umuryango ntabwo wagumye muri Uganda gusa, ahubwo warakuze nyine, birumvikana. yego, warakuze kuko urumva icyo gihe utangira twari dufite urugo rumwe, yego, rwabaga Virika n'ubundi muri Uganda. ubwo bivuze ngo nabo abakobwa bose bari bavuka muri Uganda? yego, bose barabagande, barabaturwa mu gihugu cy'Ubugande. yego, yego. ubwo rero umuryango nyine wagiye waguka, kuko kugeza ubu ngubu dukorera ubutumwa bwacu mu bihugu 4 byo muri Afurika. birumvikana icya mbere ni Uganda, aho tuhafite ingo 54. yego. ubwo zirimo umubare w'ababikira ntabwo wenda muramuzi neza w'ababikira bari muri Uganda? umubare tuzi ni umubare rusange. yego. ubwo umubare rusange ni ababikira bangahe? turi 411 kugeza uyu munsi muri ibyo bihugu 4. yego. ingo 50 na zingahe na rumwe? ingo 54 mu gihugu cya Uganda. yego. hanyuma twajya mu gihugu cya Kenya naho tuhafite ingo 2. yego. mu gihugu rero cya Sudani naho tuhafite urugo rumwe. Sudani ya ruguru yepfo? yego. hanyuma tukaza no mu gihugu cy'u Rwanda, aho dufite amakominote 4. kominote ubwo twabigereranya n'ingo? n'ingo. yego. ubwo rero ingo zose hamwe dufite muri ibyo bihugu byose uko ari 4 zikaba 61. yego. niba numvise neza muri Kenya no mu Rwanda niho hari ingo nyinshi zikurikira muri Uganda. umuryango
muri ukwaguka kwawo wavuye muri Uganda ujya muri Kenya cyangwa wabanje mu Rwanda? Wabanje mu Rwanda. Muhe mwaka? Mwaka wa 1996. Yego. Yego. Birumvikana ko wageze mu Rwanda mu bihe bitari byoroshye. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi yari imaze guhagarikwa mu mwaka wa 1994. Kuki mwahisemo cyangwa se iyo muganiriye wenda n'abawuzanye mu Rwanda niba namwe murimo, kuki waje mu Rwanda muri ibyo bihe? Yego, murakoze. Mu mwaka wa 1995 urumva nyine byari inyuma ho gato ya jenoside. Yego. Hari itsinda ry'abari bagize inama y'abepiskopi gatolika muri Uganda. Yego. Iryo tsinda rero ryagize igitekerezo cyo kuza gusura u Rwanda bitewe n'amateka bumvaga yari amaze iminsi mikeya abaye. Ubwo iryo tsinda riza nyine mu Rwanda kureba nyine ibyavugwaga. Yego. Iryo tsinda rero ryari ririmo n'umwepiskopi wa diocese umuryango wavukiyemo kandi wakoreragamo ubutumwa icyo gihe. Yego. Musenyeri Paul Karanda. Niyo mazina ye. Yego. Ubwo nawe yaje n'iryo tsinda rero kugira ngo basure u Rwanda. Bageze 1995. Ubwo bageze mu Rwanda birumvikana ntabwo ibintu byari bimeze neza. Basanze harimo ibibazo byinshi, aho bimwe muri byo yagaragaje abana bandagaye ku mihanda badafite ubitaho, mbese batameze neza mu magambo makeya. Yego. Hanyuma abona n'ababyeyi bapfakaye babayeho nabi. Bimukora ku mutima rero yumva hari ikintu kigomba gukorwa. Ubwo rero urugendo shuri rurangiye basubiye mu gihugu cy'u Bugande n'ubundi. Ubwo musenyeri byabaye ngombwa akajya kuvugana n'abayoboraga umuryango muri icyo gihe. Yego. Ababwira nyine abasangiza ku byo yabonye mu Rwanda, kw'abana n'ababyeyi babayeho nabi. Avuga ko nyine abona ko bikenewe ko bajya mu Rwanda kugira ngo bite kuri abo bantu bababaye. Ni muri urwo rwego rero umuryango waje gutangira mu Rwanda. Icyo gihe bohereje ababikira 3 baza mu Rwanda bajya kureba musenyeri wa diocese ya Kibungo. Yego. Icyo gihe ari Frederico Rubwejanga. Yego. Nuko bagenda bamusaba nyine ko bifuza kuba bakora ubutumwa mu Rwanda. Ubwo musenyeri yabahitishijemo amaparuwasi 2. Paruwasi ya Rukira ndetse na paruwasi ya Kirehe. Yego. Arababwira ati ubutumwa mushaka kubukorera muri imwe muri izo paruwasi. Babikira nyine byabaye ngombwa ko bajya gusura izo paruwasi kugira ngo barebe ko zimeze. Yego. Ariko biza kurangira n'ubundi Rukira ariyo batoranijemo kuko Kirehe babonaga hasa nk'ahagoranye. Icyo gihe hari imihanda itari myiza. Yego. Bahitamo rero Rukira kariho abanyatereza bakorera ubutumwa. Yego. Ubwo muri 1996 nibwo ubutumwa bwatangiye muri paruwasi ya Rukira mu Rwanda. Yego. Yego. Hari n'ahangaha turi n'ubundi. Yego. Yego. Ubivuza ngo aha ni mu rugo rukuru? Yego. Ni urugo rukuru rwo mu Rwanda. Mwabivuzeho muti mu Rwanda hari ingo 4 z'abanyatereza sisters. Yego. Uru rukaba ari urugo rukuru. Yego. Ingo zo mu Rwanda zo zindi zaje kuvuka gute? Ubwo bijyanye n'uko ubutumwa bwakomeje gusakara. Yego. Mu zindi diocese byagenze bite? Mu zindi diocese cyangwa imikurire y'umuryango nyine mu Rwanda? Mu Rwanda. Yego. Murakoze. Ntabwo mu Rwanda turajya muri diocese nyinshi. Kuko turi muri diocese ya Kibungo. Yego. Aho dufite ingo 4 ndetse no muri iki diocese ya Kigali aho dufite urugo rumwe. Yego. Rero tumaze kubona ko nyine hari uko kwita ku bababaye, hari abana, ari ababyeyi, ubwo byaje kujyana n'ubuvuzi n'ubundi. Yego.
wenda ikijyanye n'ubutumwa bw'umuryango turaza kuza kukigarukaho ahubwo ndibaza izo ngo muvuze ko urugo rumwe ruri muri arikidiyoseze ya Kigali izindi ngo 3 zikaba ziri muri diyoseze ya Kibungo ni muzihe paruwasi? Muri diyoseze ya Kibungo paruwase ya Rukira dufitemo ingo 2. Yego. Urunguru turimo rwa Rukira hari n'urundi rwitwa Gituku. N'undi Gituku iri muri paruwase ya Rukira ariko ho muri santarare ya Gituku. Ntabwo ari kure uturutse ahangaha naho ni hafi. Hanyuma dufite n'urundi rugo muri paruwase ya Zaza. Hanyuma tukagera n'urwo ngurwo rwo muri arikidiyoseze ya Kigali muri paruwase ya Ndera. Yego. Yego. Umuntu ashobora kumva wenda bijyanye n'igihe umuryango wagereye mu Rwanda akumva ingo zikiri nke, wavuga ko ingo zikiri nke mwamutera amabuye cyangwa se akavuga ati kuki mutaguye ubutumwa ngo bugere hirya no hino, imbogamizi zabaye izihe? Murakoze kuvuga ngo ingo ni nyinshi nangwa ni nkeya byo ntabwo twavuga ngo ni nkeya, kubera ko twatangiye tuvuga ko Roho Mutagatifu niwe washinze umuryango, ni nawe rero uyobora. Ubwo butumwa duhaye ahantu runaka niho dukorera. Ubwo munsi yatwohereje muri diyoseze ya Butare, ya Nyundo se, ya hehe tuzagenda. Ariko kuri ubu ngubu turacyafite izo ngo tutakita ko ari nkeya bitewe niyo mpamvu yuko Roho Mutagatifu ari we uyobora umuryango akawutwara ahashaka. Ubwo mu zindi diyoseze basenge cyane bayambaza Roho Mutagatifu kugira ngo umuryango nabo wagereho. Intego z'umuryango wenda mbere ko tujya ku butumwa, umuryango mwatubwiye washingiwe mu gihugu cya Uganda ugera no mu Rwanda. Ese intego z'umuryango muri rusange ni izihe? Ese mu Rwanda ho by'umwihariko intego yawo ni izihe? Yego, murakoze. Intego y'umuryango nkuko natangiye mbivuga, cyifuzo cya padiri mukuru wa paruwasi ya Vilika byaruka bihaye Imana bafasha abasaseredoti mu kogeza inkuru nziza. Yego. Aribyo twita evangelization. Yego. Iyogeza butumwa. Yego. Yego, rero niyo ntego y'umuryango wacu. Yego. Ubwo niba intego y'umuryango ari yogeza butumwa. Yego. Yakwibaza ngo muri iryo yogeza butumwa abanyatereza sitazi bakoramo iki? Yego. Ibikorwa byabo nibihe? Yego, murakoze. Iryo yogeza butumwa turikoramo ibintu byinshi, turikora mu buryo bwinshi. Aho twigisha iyobokamana. Yego. Tukigisha mu mashuri, muri education, tukabukorera no mu buvuzi, ndetse n'ahandi hose haba hakenewe inkunga yacu turahagera. Yego. Mukora mu buvuzi no mu mashuri. Yego. Wenda reka mpere mu buvuzi. Mu buvuzi ubutumwa mu Rwanda, mu buvuzi ubutumwa bwanyu mufite ibitaro, mufite abaga bimeze bite? Yego, murakoze. Mu Rwanda tuhafite ibigo nderabuzima ababikira bacu bakoramo. Yego. Nko muri santara ya Gituku navuze, ababikira bacu bakora muri centre de santé ya Gituku. Yego. Hanyuma no muri paruwasi ya Zaza ababikira bacu bakora ku kigo nderabuzima cya Zaza. Yego. Ndetse no muri paruwasi ya Ndera ababikira bacu bakora mu bitaro bikuru by'Indera. Yego. Yego, murakoze cyane. Mu buvuzi urumva ko umuryango w'ababikira bisunze Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu ukora ubutumwa bukomeye, by'umwihariko ubutumwa bujyanye n'uburezi, ubutumwa bujyanye n'ubuvuzi, aho bafite ababikira bakora mu mavuriro agiye anyuranye. Ubwo birumvikana ko bafite n'amashuri. Riyo mpamvu ngira ngo muri uyu mwanya tuganire ku butumwa noneho bw'umuryango, uko wawuhagaze mu mashuri, bigenda bite, ibigo bashinga, barihira abanyeshuri, bimeze bite. Ibyo byose ni byo ngira ngo tuze dukomeza tuganireho. Mbibutsa ko ni Kinyamateka mukomeje gukurikira. Niba utarakora subscribe rwose nta n'isegonda bigutwara, kanda hasi aho gatoya ubundi dukomeze. Nkuko nari mbivuze rero, ubutumwa bw'umuryango w'ababikira bisunze Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu bukorwa mu bijyanye n'ubuvuzi ndetse no mu mashuri. Na niyo mpamvu kuri kamera za Kinyamateka muri kuhabona ndi mubikira tari Sister Agnes.
Sister Stella, welcome. Thank you very much. And let's our listeners, our audience know you. My name is Sister Stella Kanyinyuzi Mukamusoni. I'm the head teacher of St. Teresa Nursery and Primary School. I'm in the congregation of Banya Teresa Sisters, but working here in Rwanda, Ruchira Convent. Thank you. Yes, thank you very much. You can listen that she's speaking English, and you may think that she's not Rwandan. Is it true that you're not Rwandan? Yeah, my father is a Munyarwanda, but I was born from Uganda. And Uganda? I have been here for 10 years working in Rwanda. So I know Kinyarwanda. Kinyarwanda ndakivuga neza kandi abantu babyumva kuko maze imyaka myinshi mu Rwanda nkoreramo kandi na papa n'umunyarwanda. Wow. Yego. Ari nayo mpamvu dushiftinze tukava mu Cyongereza tukagaruka mu Kinyarwanda. Twari turi kuganira ku butumwa bw'umuntu ariko turajya dukoresha n'ururimi rw'Icyongereza aho biri bube bishoboka nta kibazo. Twarimo kuganira ku butumwa bw'umuryango w'abikira bisunze mutagatifu Teresa w'umwana Yezu duhereye ku burezi nkuko mubyumvise. Sister Stella n'umuyobozi w'ishuri, ubutumwa mu burezi mu bukora mute? Murakoze. Ubutumwa mu burezi ubu ngubu navuga ngo buri kugenda neza kuko ikigo cyacu cha St. Teresa giherereye mu murenge wa Murama, akarere ka Ngoma, twabaye abambere ku rwego rw'akarere. Congratulations. Hanyuma ku rwego rw'igihugu twabaye abamunani, kandi twagize n'umwana umwe waje mu bana 10 ba mbere ku rwego rw'igihugu. Ikigo cyacu ni cyiza, abana batsinda neza, abana bafite discipline, bakora neza, kandi n'ubu ngubu aho tugeze harashimishije kuko umubare w'abanyeshuri wariyongereye, performance iriyongera kurushaho kuba nziza, kandi n'ababyeyi bakunda ikigo cyacu baza bakigana benshi baturuka za Kigali, baturuka mu tundi turere baza bagana ikigo cyacu. Yego, muvuze ku mubare w'abanyeshuri wariyongereye, umuntu yavuga ko ari abanyeshuri bangahe? Nyewe ku bwanjye nahageze 2013 mu kwezi kwa 10. Muri primary twari dufite abana bagera kuri 250, ubu tukaba tugeze ku bana 460. Muri nasare twari dufite abana 50, ubu tugeze ku bana 230. Urabona umubare wariyongereye cyane kubera performance yacu na discipline abana baba bafite, ababyeyi baza batugana benshi. Yego. Performance cyangwa se imitsindire y'abanyeshuri biga ku ishuri ry'Abanya Teresa Sisters ni twavuga ko ari igikorwa ari umuhigo udasanzwe nkuko twabivuze. Turi mu karere ka Ngoma, umuntu ashobora kuvuga ati hirya mu cyaro naho hari ishuri riza mu bigo 10 bya mbere ku rwego rw'igihugu, ariko birashoboka mu Rwanda iterambere ryageze hose. Umuntu yakwibaza ngo ariko ubundi kugira ngo mugere kuri uwo musaruro mwakizemo imbaraga zingana iki mubigenza mute? And feel free to use any language. Okay, murakoze cyane. No kuvuga kugira ngo ugere ku cyo shaka ugomba gushiramo imbaraga nyinshi, kandi ngiye navuga ngo nibindi mbikesha amasengesho dusenga. Abana bacu tukabatura Imana, kandi tugashiramo imbaraga mu gukora cyane, tugakora tutikoresha. Nk'ubu ngewe abarimu mfite mu kigo cyacu hano n'abarimu bakora cyane, ndabibashimira kuko iyo umwarimu atashizemo imbaraga abana ntabwo batsinda. Biterwa n'abarimu uba ufite mu kigo n'ukuntu ubakurikirana. No kuvuga you have to follow up and you make a supervision for the workers to work. When you are not there, they can do what they are supposed to do. Yes. Because they are used to do what you have told them. So no kuvuga ngo gukora cyane
n'abana kubatoza gukora cyane no gukunda kwiga, tubaha ibizamini kenshi bakitoza uko bakora ibizamini, bidufasha cyane kugira ngo tugere ku ntego yacu tuba twifuza kugeraho. Yego. Umubyeyi uri Kigali, umubyeyi uri Kirehe, umubyeyi uri Rwamagana, umubyeyi uri Kayonza, ashobora kuba ari ubwa mbere wenda cyangwa se afite umwana aho ngaho ariko avuga ati nifuza ko umwana wanjye nzamuraga uburere bwiza. Abanyeshuri mwakira, hari ibigo wenda bavuga bati twakira umunyeshuri umeze gutya na gutya. What about the enrollment at St. Teresa Primary and Nursery and Primary School? Enrolling those who want to come. So we receive whoever comes. But when you reach at our school here, we give you an interview. We first test you. When we see that you are fit to be in that class, we put you in the class you want. But when we see that maybe your understanding is a bit low, we tell you where you are supposed to do. Because sometimes we receive some learners from some schools which are not on our level. So we have to interview them, to give them some exams. When they perform very well, we put in the class where they're supposed to be. So when the learners, those who want to join our school comes to join our school, we welcome whoever comes. Yes. Even if you are coming from a government school, even if you are coming from another country, we receive you, but we give an interview. Thank you. You're welcome. Back to the history of St. Teresa Primary, Nursery and Primary School. May you tell us briefly the background history of St. Teresa Primary, Nursery and Primary School? Oh, thank you very much. St. Teresa Nursery and Primary School started in 2005. We started with a nursery school with 10 children. By that time, it was in the hands of some Christians who organized themselves and started that school. They had very many, they have few children in a nursery school. But in 2007, the Banya Teresa sisters came in and started to help that school. Then later, it was handed over to Banya Teresa sisters. I remember that time we had Sister Bonne, Sister Betty Mukarugambwa, and Sister Mary Mukanyanjezi. They followed those learners. And later on, the primary started. So we had our first PLOE in 2010. Yes. So up to now, so far we have like 10 candidates who have already done their PLOE in our school, St. Teresa Nursery and Primary School. So no kuvuga ngo reka nshire mu Kinyarwanda kugira ngo wenda abatumva Icyongereza kugira ngo babyumve. Ikigo cyacu ubu tumaze imyaka navuga hafi 24 ikigo gitangiye, kandi abana bakora neza guhera 2010 tukora ibizamini bya leta, abana baperforminga neza bakabona amanota meza. Yego. Ubwo niba wenda mu mibare mufite ushobora kuba mutibuka umubare exactly, ariko wenda mushobora ku generaliza amaze kurangiriza abana mu mashuri abanza nk'abana bangahe ishuri rimaze kohereza mu mashuri yisumbuye? Ubu tumaze imyaka 14 kuko abambere bakoze 2010. Yego. So abana bagera ku imyaka 14 abana basoga ko abenshi barangije kaminuza, abandi batangiye gukora, abandi bagiye gukora hanze mu gihugu. No kuvuga ngo abana abenshi barangije kwiga nk'imyaka 3 cyangwa 4 barangije kwiga. Bajya baza bakanadusura bakashimira ikigo aho babagejeje. No kuvuga ngo abana bacu benshi basohoka bameze neza kandi bafite akazi keza. Yes, I've been saying graduates since 2010. Yego. How many? Do you have exact number?
or we can generalize? Okay, the exact number I don't have. Yes. But at least like 3 years they have graduated. Okay. Mbibutsa ko turi kuganira na Sister Stella ku bijyanye n'ubutumwa bakora mu burezi. N'umuyobozi w'ishuri ry'isunze Mutagatifu Teresa w'umwana Yezu. Ni ishuri rigizwe n'amashuri y'inshuke ndetse n'amashuri abanza, aho nkuko mwabyumvise ryagiye rikura barigeze ku rwego rwiza rushimishije, aho riri mu mashuri 10 ya mbere ku rwego rw'igihugu, ndetse mu karere ka Ngoma rikaba ari irya mbere, nta rindi shuri ririhiga mu karere ka Ngoma. Uwo ni umusaruro cyangwa se n'umusaruro w'ubutumwa bw'ababikira bisunze Mutagatifu Teresa w'umwana Yezu. Wenda dusa n'abasoza kuri ubwo butumwa bw'uburezi, n'iki mwishimira iyo mwicaye mu muryango muri kuganira muvuga muti Nyagasani warakoze? N'iki mwishimira ku bijyanye n'ubutumwa bw'uburezi? Murakoze cyane. Ni ibintu byinshi tuba twishimira, ariko cyane cyane ko leta ituba hafi no kugira ngo dutsinde kuri urwo rwego. Tubifashwamo n'ubuyobozi bwiza bwa leta tuba dufite, uhereye ku bayobozi b'umudugudu wacu, ku bayobozi b'umurenge wacu wa Murama, no ku bayobozi b'akarere kacu ka Ngoma. Batuba hafi cyane, so iyo tubagishije inama baratugaidinga, bakatuyobora uko tugomba kujyana ibintu bijyanye n'iby'uburezi. Cyane cyane nkanje navuye muri Uganda, ntabwo nari nzi ibintu byo mu Rwanda uko bigenda, ariko bambaye hafi cyane. Kandi tugashimira umuryango wacu w'abanyatereza. Bajya badutera inkunga cyane kenshi gashoboka, nko kubaka ibyumba by'amashuri. Umuryango wacu w'abanyatereza utuba hafi. Ubu dufite ibyumba by'amashuri byiza, tukaba dufite sale nini nziza yakira abantu benshi, tukaba dufite computers. N'umuryango wacu w'abanyatereza dushimira kandi na mukuru wacu w'umuryango kuko atuba hafi, n'umunyakigega w'umuryango wacu. Ibintu bimeze neza kandi turishimye, niyo mpamvu duteye imbere umunsi ku munsi. Ndakubwira we mubyeyi, ufite umwana wawe wihangaye kuvuga ngo ndamujyana i Kigali, ndamujyana heoya na hano mu karere ka Ngoma. Hari ishuri ryiza, hari uburere bwiza waho umwana wawe, ukaba uzi ngo ejo hazaza he hazaba heza. Burya umurage umubyeyi yakwishimira guha umwana we ni n'umurage w'ishuri. Turacyakomeza kuganira ku bijyanye n'ubutumwa bw'uburezi mu kubabikira b'umuryango bisunze Mutagatifu Teresa w'umwana Yezu. Turacyaganira n'ababikira bo mu muryango w'abanyatereza cyangwa se ababikira bo mu muryango wisunze Mutagatifu Teresa w'umwana Yezu. Turi kuganira ku butumwa bwabo, ibikorwa bakora, ubutumwa bakora by'umwihariko mu burezi. Twari tumaze kuganira ku ubutumwa bakora mu mashuri y'incuke ndetse n'amashuri abanza, ariko ntabwo ari amashuri y'incuke cyangwa abanza gusa, oya, bakora ubutumwa mu burezi mu bigo binyuranye. Na niyo mpamvu nk'uko mubona kuri kamera za Kinyamateka turi kumwe n'undi mubikira wo mu muryango w'ababikira bisunze Mutagatifu Teresa w'umwana Yezu. Mase, mwatangira mwibwira abakurikiye Kinyamateka? Yego, murakoze. Nitwa Sister Egidia Mutuyemariya. Yego. Nkaba nyobora ikigo cy'imyuga kiri muri paruwase ya Rukira. Yego. Murabyumva ko ubutumwa bwabo butagarukira mu mashuri abanza gusa, bafite n'ishuri ry'imyuga. Wenda twanzikiye kuri icyo, iryo shuri ry'imyuga ryatangiye ryari, mwatubwira muri make ku mateka y'iryo shuri? Ababikira abanyatereza bamaze kugera mu Rwanda, batangiye bafasha abadamu mu mirimo y'amaboko, badoda, bagakora ibyibo. Nyuma yaho, ubwo icyo gihe hari muri 1998, nyuma yaho baje gusaba leta ko baduha uburenganzira bwo kwigisha abana b'abakobwa. Muri uwo mwaka cyangwa nyuma y'uwo mwaka 2015 twabonye icyo bita accreditation, ari rwo rupapuro rwemeza ko leta twemereye ko abana b'abakobwa
bazajya biga imyuga mu kigo cyacu ndetse nyuma yaho bakabaha na certificate. Yego. Imyuga mwigisha mbere y'uko wenda tujya ku masomo mutanga, ese abana b'abakobwa ni ishuri ry'abana b'abakobwa gusa? Yego. Abo bana b'abakobwa baza kwiga muri iyo TVET cyangwa se muri iryo shuri ry'imyuga baba basabwa iki? Naba bararangije primaire, naba bararangije tronc-commun, biba bimeze bite? Muri iryo shuri ryacu abana benshi baba bararangije tronc-commun, ariko kubera ubutumwa bwo gufasha umwana w'umukobwa n'abarangije wa 6 primaire nabo turabakira. Yego. Ubwo birahita binjyana ku kibazo cyo kumenya ngo ese imyuga biga aho ngaho ni iyihe myuga? Twiga imyuga y'ubudozi, ariko muri ubwo budozi harimo ibintu byinshi. Yego. Harimo gufuma, harimo kuboha imipira, harimo no kudoda n'imashini zisanzwe, harimo no kubigisha ko bagomba gukoresha amaboko yabo. Yego. Umumbwiye ko mu mwaka wa 1998 umuryango watangiye ufasha abadamu kuboha uduseke n'ibindi. Agaseke kuki ko mwakaretse? Bararebye basanga ibikoresho biboneka bigoranye. Yego. Noneho nk'umuryango baricara baravuga ngo reka dusabe nibura tujye dukoresha ibintu by'imyenda n'indodo kuko ari byo bigaragara cyane biboneka cyane. Yego. Mu mwaka wa 2015 TVET y'ababikira bishunze Mutagatifu Teresa w'umwana Yezu nibwo yabonye accreditations n'inzego za leta zishinzwe uburezi bw'imyuga. Ndumva byari bikiri WDA. Yes. Yego. Kuva icyo gihe maze ku ishuri rimaze kunyuramo abanyeshuri bangana iki? Niba mushobora kuba mudafite umubare wenda nyirizina ariko mukagereranya maze kunyuramo abanyeshuri bangana iki? Kuva muri icyo gihe abana bamaze kunyuramo bafite sama certificate. Yes. Bararenga 200. 200. Yego. Bari bagiye ku isoko ry'umurimo kugira ngo biteze imbere kubera ko umwuga ni ikintu cy'ingenzi, by'umwihariko ku umwana w'umukobwa. Ni kenshi abana b'abakobwa bagiye bahezwa cyangwa se batabasha kubona yo kuba bagira imyuga bamenya, bagira uburyo bwo gukorera amafaranga. Ikintu mwishimira yo wenda muhuye byari byose, ntabwo umwana yiga ngo ave hano agende gutyo gusa, nkaho hari igihe mushobora guhurira hanze mu isoko ry'umurimo, hari abo muzi aho bari. Ibyo mwishimira iryo shuri rimaze kugeza ku mwana w'umukobwa ni ibihe? Yego, ni byinshi by'abana b'abakobwa bacu biga mu kigo cyacu, kuko iyo bamaze kwiga akenshi bahita babona umurimo. Nk'abenshi ubu ngubu bari Masoro mu cyanya cy'inganda, baragenda bakiga kudoda, baragenda bakadodera abandi abatabonye akazi aho ngaho bakaba bakora amashyirahamwe, bakagenda bakadodera hamwe, bagakora amateriye. Abenshi nk'uko twebwe nk'ababikira biza ahangaha turabakurikirana, turagenda tukareba umwana wacu ese niba avuye ahangaha umusaruro wacu hari icyo watanze. Abana benshi iyo basohotse ahangaha baragenda bakabona umurimo. Yego. Ubu mufite abana bangana iki? Ubu ngubu dufite abana 50. Ejo bundi mu mwaka ushize hari inama yabereye muri Tanzania ijyanye n'ihuriro ry'abepiskopi muri Afurika, bagaruka ku kintu cyo kuvuga ngo amashuri afite identite ya Kiliziya Gatolika cyangwa se amashuri afite imizi muri Kiliziya Gatolika hagomba kugira igikorwa kugira ngo adahugira mu kwigisha gusa, ajye yibuka n'ikijyanye n'iyogezabutumwa hanze yo kubigisha kudoda. Ese ku bijyanye na roho zabo z'abanyeshuri mugira abo mubafasha mute? Abanyeshuri bacu tubafasha cyane cyane mu isengesho. Mbere y'uko batangira amasomo dutangira n'isengesho, nuko bataha batangira n'isengesho, kandi akenshi turabigisha cyane isengesho, tuba turi kumwe nabo ku buryo bafitemo n'amagurupe. Tugira iminsi iyo tujya gusenga buri munsi
saa 9 tujya mu mpuhwe z'Imana. Yego. Hari icyo mubona bitanga ku ndangagaciro zabo zibaranga za buri munsi? Yego. Kuko umwana tumwigisha umuco, tukamwigisha isengesho, noneho tukabigisha nuko bagomba kuba intangarugero nk'uko bize mu kigo cy'abihaye Imana. Yego. Mase mubana n'urubyiruko umunsi ku wundi. Muri iyi minsi tugenda tubona wenda urubyiruko umuntu ashobora kuvuga ngo byahozeho cyangwa se urubyiruko rwitwara mu buryo bamwe abakuru badakunda, bavuga bati ishyano ryacitse umurizo. N'ubuhe butumwa, niyihe nama wagira umuntu ukiri muto mu myaka 15 kugera ku myaka 21 kugira ngo ejo heza hazabe heza, hazabe hazira amakemwa cyangwa se hazabe hazira kwicuza? Niyihe nama wagira umuntu ukiri muto? Umwana ukiri muto namugira inama ko agomba kwitwara neza, akamenya ejo heza, kandi akamenya ko inyungu ze za buri munsi ari we zigirira akamaro, atari umuntu ari umugira inama ari we zagirira akamaro. Akenshi nkatwe tubana n'abo bana ntabwo biba byoroshye, ariko turabegera. Akenshi counseling bari nyinshi, ntabwo byoroshye, iyo myaka bitoroshye, baguruka ubwiye kora iki ngiki ntabyumve, ariko twebwe nk'ubutumwa bwacu turafatanya. Ntabwo ari gegenye nukorayo, ababikira baraza tugafatanya abana, tukabegeranya, tukababwira ikiri cyiza. Yego. Mbibutse ko turacyaganira ku butumwa bw'umuryango w'ababikira bisunze Mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu, by'umwihariko ikiganiro cy'uyu munsi twibanze cyane ku burezi, ariko twaje mbibutsa ko twanasanze atari bwo butumwa gusa bakora ubutumwa no mu buvuzi, ariko uyu munsi twibanze ku burezi. Ku burezi twasanze bafite ikigo cy'amashuri, amashuri abanza ndetse n'amashuri y'incuke n'amashuri abanza, dusanze bafite ishuri ry'imyuga. Uwo ni umusanzu ukomeye ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no kuri Kiliziya muri rusange. Ntekereza ko kurerera igihugu no kurerera Kiliziya muri wa mujyo wa komisiyo ishinzwe cyangwa se ibiro bishinzwe uburezi mu nama nkuru y'Abepiskopi, by'uko tugomba kugira umwana ushoboye kandi umwana ushobotse. Umwana ushoboye twabonye ko bamurera, kuko ishuri ribanza riri mu mashuri atsindisha neza mu gihugu, horiza mu bigo 10 bya mbere, mu karere ka Ngoma ni rya mbere. Ishuri ry'imyuga naryo tubonye ko abarirangizamo benshi bafite akazi, barikora mu nganda n'ahandi, kandi bafashwa no mu buryo bwa roho. Uwo ni umusanzu ukomeye rero umuryango w'ababikira bisunze Mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu ukomeje gutanga ku Rwanda no kuri Kiliziya muri rusange. Mbibutse ko turi kuganira ku muryango w'ababikira bisunze Mutagatifu Tereza w'Umwana Yesu, aho turi kuganira ku butumwa bwawo, amateka yawo, ubutumwa ukora mu byiciro binyuranye, mu rwego rw'uburezi, mu rwego rw'ubuvuzi. Twabonye ko kuva washingwa mu 1937 kugeza amagingo aya uracyahari, ugeze uri mu bihugu 4 byo muri Afurika: Sudani y'Epfo, u Rwanda, Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya. Ariko hari ikibazo wenda Sister Agnes umuntu yakwibaza, uwashinze umuryango Musenyeri Francis cyangwa se n'abandi bafatanyije gushinga umuryango, nkuko mwatubwiye ko yagiye muri paruwasi bakamubwira ko hari ikibazo cy'abapadiri bakeya kugira ngo babone uko bogeza ubutumwa mu bakristo hose. Abashinze umuryango baracyariho, bimeze bite? Murakoze Felix. Nkuko twabigarutseho, twavuze ko umuryango w'Abanyatereza Sisters washinzwe na nyiricyubahiro Musenyeri Francis Xavier Lacuruchel, kandi afatanije na Padiri Yurick Bosha. Rero kugeza amagingo aya ngaya ntabwo bakiriho, kuko umubyeyi wacu Padiri Yurick Bosha yasanze uwamuremye ku itariki ya 30 z'ukwa karindwi 1951, kandi umubyeyi wacu Musenyeri Francis Xavier Lacuruchel yitabye Imana ku itariki 15 z'ukwa gatatu
970. yego. Nkaba nasabaga ko dufata akanya gato tukabibuka. Nyagasani uheruka ridashira maze ubiyereke iteka baruhukire mu mahoro. Amina. Yego. Abashinze umuryango bose mumaze kutubwira ko bamaze gusanga uwabaremye nyuma yo gushinga umuryango ugira abayobozi, ugira kuva watangira kugera ubu umuntu yabaza ngo umaze kuyoborwa n'abantu bangahe? Ese niba wenda ikibazo cy'amatsiko hari abanyarwanda baba barimo? Yego, murakoze cyane. Umuryango kuva muri 1955 kugeza magingo aya wayobowe n'abayobozi 9. Yego. Muri bo rero 2 ni abanyarwanda ndetse n'uri kuyobora uyu munsi ni umunyarwanda. Abandi 7 nabo mu gihugu cy'Ubugande. Mutubwiye ko n'uyoboye uyu munsi ari umunyarwanda, yitwa nde? Yitwa Sister Sarafina Kayitesirwa. Yego. Murabyumva neza ko umuryango ni uwanyu ni uwacu, ntabwo ni ubutumwa bwarakwiriye buraza bugera mu Rwanda. Ariyo mpamvu bijyana ku kibazo kibaza ngo ese abinjira muri uyu muryango bigenda bite? Baba basabwa iki kugira ngo umuntu yemererwe kwinjira muri uyu muryango w'ababikira Abanyatereza Sisters? Basabwa iki? Yego, murakoze Felix. Kugira ngo abantu bemererwe kwinjira muri uyu muryango w'Abanyatereza Sisters, ikintu cya mbere cy'ingenzi ni uko umuntu ari umukristo gatolika. Yego. Hanyuma ikindi cya kabiri agomba kuba ari hagati y'imyaka 18 na 30. Abarengeje 30 twihangana. Abarengeje 30. Mu bundi butumwa. Yego. Hanyuma ikindi ushaka kwiha Imana mu muryango wacu agomba kuba afite ibaruwa y'abatisimu. Ubwo ni ifishi y'abatisimu. Ni ifishi y'abatisimu. Hanyuma ikindi agomba kuba afite icyemezo cya padiri mukuru wa paruwase avukamo. Cyerekana ko nyine padiri mukuru amuzi nk'umukristo w'iyo paruwase. Yego. Ikindi rero agomba kuba yarashoje umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye kandi yaratsinze ku buryo bushimishije. Ndumva ibyo ngibyo ari byo by'ingenzi ku muntu ushaka kwinjira mu muryango wacu. Ni ikibazo uretse ni ikibazo wenda ntacyo reka. Yego, ni ikibazo cy'amatsiko. Umuntu aravuga ati umuntu ashobora kugira umuhamagaro ku myaka iyo ari yo yose. Umuntu ashobora kugira umuhamagaro bidashingiye ku ngano y'amashuri afite. Ubundi kuki biba ngombwa ko hashingirwa kuri ibyo? Murakoze. Nk'uko twabibonye ubutumwa umuryango ufite nibwo nabwo butuma n'ubundi hashyirwaho ibigomba kugenderwaho kugira ngo abanyamuryango bawinjiremo. Yego. Nk'urugero ubajije ku kijyanye n'amashuri. Ubonye ubutumwa dukora mu burezi, mu buvuzi, kandi ibyo bisaba amashuri. Yego. Niyo mpamvu nyine ikintu cy'amashuri kigomba kwitabwaho neza mu gihe turi kwakira bifuza kuza mu muryango wacu. Yego. Mukorera ubutumwa muri Archdiocese ya Kigali ndetse no muri Diocese ya Kibungo. Hari umuntu uri muri Diocese ya Cyangugu wenda yumvise ubutumwa bw'umuryango, yumva arabukunze, yumva akunze umuryango, ariko umuryango ntabwo uri muri Diocese abarizwamo. Yabigenza ate kugira ngo amenye inzira ari bunyuremo yinjira mu muryango w'Abanyatereza Sisters? Yego, murakoze. Nk'uko twabivuze turi muri Diocese ya Kibungo no muri Archdiocese ya Kigali. Abishoboye yadusura. Yego. Akaba yaza hano Rukira, akaba yagizaza, akaba yajya Gituku cyangwa se
Indera akaba yadusura cyangwa se kudusura byaba wenda bitamushobokeye neza akaba yakoresha nimero za telefone ziri hasi aha ngaha kuko hari umubikira ushinzwe umuhamagaro mu muryango wose tukaba tujya n'umubikira ushinzwe umuhamagaro hano mu Rwanda. Yego rero nimero z'umubikira wo muri Uganda ni 0782 44 42 yitwa Sister Mericyo Mukama akaba ari ushinzwe umuhamagaro mu muryango w'Abanyatereza Sisters. Ntekereza ko ari habanza kode y'igihugu cya Uganda. Yego 156. Yego agakurikizaho ya mibare 78 244 7289. Yego mu Rwanda ni Sister Stella Kanyunyuzi Mukamusoni, nimero ya telefone ni 0789 969 680. Yego uhamagaye kuri izi nimero zombi ushobora gutunga ubufasha waba ukeneye. Yego ubwo waba shaka kwinjira mu muryango barumva ko amarembo aruguruye cyangwa se amarembo arakinguye, ariko se mu myaka isaga 27 28 umuryango umaze ugeze mu Rwanda, tekereza kumenya ubwitabire bw'Abanyarwanda. Hari Abanyarwanda bawinjiramo, ese niba bahari magingo bamaze kugaye? Murakoze cyane. Nkuko twabibonye umuryango ukorera ubutumwa mu bihugu bitandukanye, kandi muri ibyo bihugu abagenda baturuka n'ubundi muri ibyo bihugu, kandi twanabonyemo ko igihugu cyacu cy'u Rwanda n'ubundi nacyo gifite ubutumwa. Yego Abanyarwanda rero barimo kandi ntabwo ari bake, ni benshi. Kugeza amagingo angana 13. Yego Abanyarwanda 13. Yego Abanyarwanda 13 bari mu muryango 411 bagize umuryango w'ababikira ba mutagatifu Teresa, bisunze mutagatifu Teresa w'umwana Yesu. Mase Karame, reka wenda turimo kugana ku musozo, ariko se umuntu yakenera kumenya ngo iminsi mwizizaho cyangwa se muhimbazaho habe bashinze umuryango cyangwa se umutagatifu mwisunze niyi? Murakoze cyane. Iminsi twizihizaho, umunsi twizihizaho mutagatifu Teresa w'umwana Yesu ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 buri mwaka. Yego mwari muvuze ko umunsi wa mbere ari umunsi tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 muhimbazaho umunsi wa mutagatifu Teresa w'umwana Yesu. Yego undi munsi rero umunsi wa kabiri twizihiza mu muryango wacu kandi w'ingenzi cyane, ni umunsi wo ku itariki 2 z'ukwezi kwa 2 buri mwaka. Kuri uwo munsi tuzirikana rero ku washinze umuryango wacu, by'umwihariko tukamusabira. Yego Yego ni iminsi bahimbazaho by'umwihariko washinze umuryango, bamwibuka ndetse banamusabira. Musenyeri Francis, n'umunsi wo guhimbaza mutagatifu Teresa w'umwana Yesu tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 ndetse n'indi 2 z'ukwezi kwa 2 ko washinze umuryango. Turi kugana ku musozo, hari ubutumwa mwumva mwifuza gutanga by'umwihariko mu izina ry'abagize umuryango w'ababikira bisunze mutagatifu Teresa w'umwana Yesu, noneho by'umwihariko community yo mu Rwanda? Yego murakoze. Ku butumwa twatanga nk'umuryango w'Abanyatereza Sisters, turashimira Imana yo yahaye ho uyu muryango impano muri Kiliziya. Twagaragaje ubutumwa dukora muri Kiliziya ni bwinshi kandi ni bwiza, kandi bugirira akamaro abantu bose muri rusange. Tukaba rero twongera kubashishikariza gukunda Imana nk'uko yahoze ari intego ya mutagatifu Teresa w'umwana Yesu mu buzima bwe bwo ku isi. Yagiraga intego yo gukunda Imana no kuyikundisha abandi. Natwe rero ntabwo tujya kure y'iyo ntego, twumva ari cyo twifuza nacyo tugamije, ko Imana yakundwa tukayikunda twebwe ubwacu kandi tugafasha n'abandi kuyikunda. Kandi turongera
kubashishikariza kwiyambaza mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Ni umutagatifu abakristo benshi bakunda kandi bazi kandi udufasha mu bukristo bwacu. Yego, mwakoze. Reka mbashimire mwese mwari mukurikiye ikiganiro twagiranye n'ababikira bo mu muryango wisunze mutagatifu Tereza w'umwana Yezu. Twaganiriye kuri byinshi, twaganiriye ku ubutumwa bakora, twaganiriye ku mateka y'umuryango muri rusange, tuganira ku uko ibihugu ukoreramo magingo ya n'ibihugu bine, Uganda, Rwanda, Kenya ndetse na Sudani y'Epfo. Ni byinshi twaganiriye muri iki kiganiro. Reka twizere ko cyakuryoheye kandi tukurarikira gukomeza gukurikira ibiganiro bya kinyamateka aho uri hose kugira ngo umenye amakuru anyuranye kiliziya, ubutumwa kiliziya ikora mu bice binyuranye. Nge twari kumwe muri iki kiganiro ni twa Jean Felix Muhire, nyamakuru wa kinyamateka, duhorana umunsi ku munsi. Murakoze cyane.